Thiku ya keri ya icera ria NASA Rift Valley omothe mucemanio uma makutano kiharo gia Chelanga County ya West Pokot. Mucemanio uyu ugukitwo ni aikari a Pokot o wega aigiao mena mathigi ma kumenereria thirikari ya Jubilee wa hamwe na matanya maria mena mukuri muungano wa NASA. Matogoretio ni Raila Odinga uria wina federa ya NASA ya kuranira o president atogoria aya ni magemirio na nguo cia gwitikirika ta athuri agi Pokot. Oho atogoria aya ni moire mweke wa kwendia matanya mao kuri muingi. Raila niaririe uhoro wa thogora wa mutu akiuga Jubilee ni wara irakugia a Kenya kuona bebe ciagurirwo nja wa bururi arimi a guku bururi ni mena bebe makumbi. Hiyo unga iko tu kule Sagoit na kule Gatundu, sio? Sasa wana Jubilee wameshindwa kurekebisha uchumi. Sisi kama wana NASA tunasema tukishika hatamu ya utawala gharama ya maisha itarudi chini mara moja. Atongoria aya othe maugire magakorwo sheba gutigirira ati gutigakorwo na uici wa kura hindi ya githurano na moria muingi ukeyumiria na njira nene hindi ya githurano niguo kuhonokia bururi kuma moko-ini ma Jubilee. Tarehe 8 mwezi wa 8 kikosi cha Raila, Kalonzo, Muda, Weta na Isaac Ruto tunaenda kuonana na hawa mundu alafu waende nyumbani turudishe nchi yetu kwa wananchi. Wangapi wanasema Jubilee waende nyumbani tarehe 8? Ino ni thiku ya keri ya NASA mwena wa Rift Valley icera-ini riria maratanya gucera bururi wothe. Hatutaki hiyo mabwenyenyenye Wapokoti tumesema kurani NASA. Ripotera Inoro TV Jetagwo Muthoni wa Mukiri. Makutano 1000 hapa nataka ishindaniwe na vijana wa